مدرسه بری ناوندا علم و عرفانینه سیدا ملا و فقی روشنبیرین دمین خونه علی حریری ملای جزیری فقیه تیران و احمد خانی خدان چه میراتنه درد و کلین گلمه برک و بگوتنا خانی نمر به کردیا به بازار به هلبست دستان و دیوانان آنین زمان اف چند روزین دوینه جنونرین و چانده به ملا محمود بازدی را رادبن و رودنین بازدی در ریویتی خویا حقیقت یا که جوار خانی نمر ج بازدی ده دست بکرن دا وسا کورد به و به میسیونه که به همپار راد به بخت تفدگره که جبو بر همین سلفین وی وندا نبن پیشنگیه که پیروز که ویجه کردی لحیا سردما وی ده هلبستوانی دا گیشتیه لوتگی لی ده پخشان دا وکی زاینه بازیدی درباره زمان، ویژه، دیروک، اتنولوژی و چانده دا در همان دا آفرینه شر کرمی لدماوی دولت عثمانی جه قدوم دادخه و خلایه ملتین کیمار سری را کرنه بازدی جبو دباره کوچی ارزرمید که لور به کنسولوس روس الکساندر جابارا ناسیناوی چید به و دبن دوستین دلسوز دوستانی آوان دوستانیه که هلبرین هره دیین بار خدا پاری ودکن هند بن و هندکن انگو هفدو مزندکن بازیدی کردیه هینی جابا دکه جابا متودولوژیه هینی ویدکه به دوستانیا ملای کرد و دیپلومات روس خیره که مزندگی هیجا ویجه کردی لسر خواسته که جابا بازدی به عشق عمر خوی 6 سالی شونداتر لمدرسه اندگره و دستنویسین پیشین خو برهو دکه پینجه 4 برهمین برهو کرنه دشینن سان پترزبورگی جوان 44 حب کردی 4 فرانسیزی 3 فارسی و 3 جی ترکینه به وی واجی نامینه مینک شرفنامه دستخه لیج شرفخان بیتلیسی حیا سردم خوشی دیروکا کردان به خود بنویسینه برهما ملا محمود بازدی یا درباره عادت و رو رسم کرده دا لیکولینه که سوسیولوژیکه نخواشی و که ماسی انجواکه لیکولین دکه جیروکن پر بالکش نویسیه که از نها جوارا بحثا چیروکا حکیتا حیشتان بکم که درباره عشق که به امراض دایه جارك جيجاران رحمت للديو باوين قهتران وهان نقل وبيان دكن نزيكي قلا خوشا بي دقند هنه قصريك و پاگان بدمين دور و دريش لپاگاني كچك بناوي بارنك دجي پر بدو بيه جه هيوه را دبجه هيوه دو در نه ازی داریم دل بارنیکا بدو و پولوی دیتال جهو دابونه پولو خازگینیا دشینه جبو بارنیکی لی جبر که خزانه باوی بارنیکی کچه خوناده جگونده جینار قصری که شماسی که به حال و وقت وی باشه
ji meselê haydar dibe û bedewiya barnîkê jî bihîstiye ew jî xazginiya dişîne. Bavê barnîkê ji bê dilê wê barnîkê bi Şamas re dergîstî dike. Ev pir li zora polo diçe. Ji bo Şemas bikuje planan dike. Rojekê dibîse ku Şemas ji bo karekî çûye gundê Heşetê. Li ser rêya wî kemînê datîne, lê dema ku dibîne Şemas bi swariyê û bi xwe jî beya ye. Çavê wî naxwe. Dernakeve pêşiya wî. Lê di qîra dibêje Kuro Şemas, tu kî ku beldilka min barnîkê bixwazî? Îro şert û mercê me ne wek hevin. Tu swarî ez peya me. Lê xêr, rojeke din, Xwedê ji min û te re kerîm e. Ka kî dimire û kî dimîne. Kî ku dimîne ew ê barnîkê bixwaze. Gotinên polo pir zora Şemas diçe. Ji hespê xwe peya dibe û her du jî destên xwe davêjin xençerên xwe wisa dikin, hevdû sêl zêlî dikin û bêcan li kêleka hev dikevin erdê. Xebera reş zû digihê her du gundan. Şemas dibin qesrîkê, polo jî paganê. Dema ku xebera barnîkê kuştina polo çê dibe, dilê wê wisa dişewite xençerê kaş dike, li ser dilê xwe datîne. Şames li gundê qesrîkê, barnîk û poloyên bêmiraz jî li paganê, li rexhev dispêrin axê. ولا بيدي مبشى ودسر حبيدي تاخم عيدي سنجب